Hello, mwongeye kwirirwa nizere ko mumeze neza. Njye mugiye kubona muri aya makuru ni kiki nk'ibisanzwe nshishikariza uwo muntu ukijyana bwa mbere cyangwa usanzwe witambukira kuba wareba ku kazogera kari iburyo bwawe ugakandeho, nanone ujye muri comment, like, share kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5. Njye mugiye kubana muri aya makuru ni kiki nk'ibisanzwe. Aya makuru tugiye kubageza n'amakuru agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Ukraine kugabanya imyaka isaba ngo umuntu yemererwe kwinjira mu gisirikare ikava kuri 25 ikagera kuri 18. Ni mu gihe kandi Amerika iri kwitegura kohereza Ukraine inkunga y'intwaro ihagaze miliyoni 725 z'amadolari. Impamvu ni uko ubutegetsi bwa Joe Biden bwifuza ko Ukraine igira abasirikare benshi ku rugamba, kandi bikaba bitashoboka mu gihe hatagabanyijwe ibituma benshi babura amahirwe yo kwinjira mu gisirikare. Ubutegetsi bwa Joe Biden uri gusoza manda ye yo kuyobora Amerika bumaze iminsi bushyira imbaraga mu gufasha Ukraine haba mu ntwaro n'ibindi kugira ngo intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ikomeze. Nanone mu myaka 3 intambara imaze iri kuba, Ukraine imaze gutakaza hafi 20% y'ubutaka yahoranye. Kandi Donald Trump uherutse gutsinda kuyobora Amerika yatangaje ko najya ku butegetsi icyo azashyira imbere ari uguhagarika iyo ntambara iri kuba hagati y'ibihugu byombi. Njye mwabana muri aya makuru ni kiki ni amakuru twe tubafitiye agarukiye, bure tuza kumenya andi makuru twayabagezaho. Gusa nshishikariza uwo muntu kuba wakora subscribe kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5.